баъди намоз як ҷавон омад гуфт домло модом ки санад боша очам 53 сола ай хоҳарам 17 сола одами хуб рӯя ҳардиша метав ҷумъаи дига ба худо қасам ҷумъаи дига аҳем болои минбар дар ҳаққиш дуо кардему эълон кардам гуфтум инам тари кандидатурам аст як зани 53 сола як духтари 17 сола ҳамин баъди намоз ки мардум очрат истодиянд ягон 200 кас ҳеҷ кас барои духтари 17 сола наистода ҳама барои занаки 53 сола мусфедои қазохун бо череска нестиянд домло адреса бегуна накунӣ худо ҳасти саллаллоҳу алайҳи васаллам ки худованд истиснош кард зеро ки азвоҷи мутаҳҳараи ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам барои мусулмононро модар ҳастанд ва азвоҷуҳу уммаҳотуҳум аз ҳамин хотир ҳазрати худовандӣ гуфт ки мард метавонад ки агар имкону шароит дошта боша 2 та бигира ё 3 та бигира ё 4 та бигира бинед аммо ҳазрати худовандӣ дар охири оят таъкид мекунад ва ин хифтум алло таъдилу фавоҳида агар хавф дорӣ ки байнашон адл карда наметуне ба ҳамун як зан иктифо кунед ки фардо рӯзи қиёмат марде ки 2 зан дорад байнашон адл намекунад мафлуҷ мехезад ними баданаш кор намекунад ҳама аҷру савобшон мезананд занакҳо мегиранд ин бечора дига бесоҳиб муфлис мемонад барои ҳамин қабл аз ӯ ки шахси зан мегирад хуб андеша кунад адл карда метунам ё наметунам нафақаро маҳайё карда метунам ё наметунам агар худои таоло фарзандам дод оё ӯ фарзандоро падарӣ карда метунам ё наметунам таълимшо дода метунам бениҳоят масъулият ай ман ба ин гапо мешкара тарсунданӣ нестам ба худо қасам ҳамин ҷавонмард ҳастанд ҳамин мегиранд 4 та мегиранд байнашо адл мекунанд хеле йигитанда иншоалло аҷр подошо ҳамаша гирифтагиянд ҳамин мисли муҷоҳиди роҳи ҳақ иншоалло ҳукм шунад аммо ҳар кас ин корро карда наметунад хуб чуқур одам бояд фикр кунад қабл аз ӯ ки зан бигирад бале шариат рухсат додааст не ки фикр кун агар мард бошӣ шо ба ҳол бигӣ аксаран паноҳӣ мегирем ай зани якум паноҳӣ акр рухсати ӯ дар кор нестай агар рухсати занака бипурсӣ шояд 99% рухсатат натад ҳамун 0.1% ҷаннатиш агар истисно кунем дигаш рухсатат наметад рухсатиш лозим нестай аммо агар огоҳош накунӣ адл карда мешавад ту дони худо як марди худо мега ки ама ҳар вақти қати зани дуюмум зани якумум занг мезана дарро мегириб телефонаву ягон маъизаро мемонум мегӯм ҳазратҳо суҳбат кардистиянд як вақт мегӯяд соата нигаҳ накардам соати 1 шаб накардааст боз так мемонум ҳазратҳо бача шумо хона бере дар соати 1 шабам шумо суҳбат мекунед маъиза мегиред нигаҳ накардам мега соата мақсад ҳамин мушкилиҳо ҳаст воқеан ҳамин мардое ки 2 зана ҳану мегӯям ки зан якумум намедонад хуб ё фреб мехӯрад ё хичуна тасаллум метавад имкон надорад ки занак нафаҳма ки шуш зан гирифтааст бача гова дар саҳро агар подавон биҷӯшаш ҳамун занаки соҳиби гов намефаҳмад ки ҳамин ҷӯшидагиай ба худо қасам мефаҳмад ай ҳаракатат мефаҳмад ай шиштани хестанат мефаҳмад ай ҳамун пиёлаи чоя бардоштан алак ай мефаҳмад занак мардо бисёр ба фаросату зирак не ки дар аксари маврид ошкор намекунанд барои чӣ барои мега агар ҳам пирхара ози ошкор кунам ку дигар рӯшод мерава ҳоли ҳам хубай ба ҷои мерава рӯзона мерава дар ӯ ҳолат агар ошкор шавад рӯшод мерава набоша ҳамаш мефаҳмад акр ин зани аввал бо як тарафи воқеа бисёри хонаҳое ки вайрон мешаванд ай ҳисоби зани дуюму сеюм мешаванд бо мутаассифона ҳастанд заное ки ахир ба тақдир тан таслим мешаванд не ки ӯ зани дуюм оста оста вақте ки мавқеаша мустаҳкам кард соҳиби гӯдак шид дигар ӯ иктифо наметунад ки ту фақат рӯз биё ӯрам ҳақ талаб мекунад ай назари шариат ҳақам дора охир бача кард мисол дигар ӯ талаб мекунад баъд қати зани аввал ки бо телефон мекунад ҳамун бо хушонушда интаи месӯзонанд ҳамдигара як хеле мекунанд ки ин мақсад битарка бикафа худакак ма ҷо кунам баъд ба ту чиҳо кунам бача ҳамун бузургон ҳамин гапҳоро мегуфтанд
таҷриба доштан охи ҳамира ай таҷрибаҳои талхшо мегӯяд. хоки пои ҳамун мардеро бигардам ки мардак бори дута мегира, сета мегира, чорта мегира, ба шарте ки адл кунад, ба шарте адл карда битонад. агар касе метонад ёнум садқаш, неки агар наметонад ҳамун фаин хифтум алло таъдилу фавоҳида бояд дар гӯштон ҳалқа бошад. агар хавф дорӣ ки байнашо адл карда наметонам ба ҳамин як зан иктифо кунам. хеле ҷавонмарди дар кор дар ҷангай овхезияи ҳар коре шавад бештар мардҳо зиён мебинанд. дар ҷанг мардҳо иштирок мекунанд. дар ҳамин авариам агар бовар кунед ҳисоб кунед садамҳои нақлиётӣ мешавад ку бештар мардҳо ай дунё мераванд. зано дига бечоро бешавҳар мемонанд. зано ки бешавҳар мондан бихоҳӣ нахоҳӣ фисқу фасод ҷомеаро фаро мегирад. яке аз ҳамин ҳикмату иллатҳои издивоҷ ки пайғамбар ба худаш нисбаташ додааст ана ҳамин аст. дар ҳадисе ки имом бухорӣ ривоят мекунад ҳазрати абдуллоҳ ибни масъуд мегӯяд ки боре расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҷавонои асҳоб муроҷиат кард, гуфт ё маъшара шабоб ман истатоъа минкумул боата фальятазавваҷ. ай гурӯҳи ҷавоно, ҳар касе аз шумо имкону шароити зан гирифтан дора, фальятазавваҷ ломи амрай, ҳатман бояд зан бигирад. фаиннаҳу ағаззу лилбасар, зеро ки ҳамин никоҳ аввалан чашма аз назари ҳаром боз медорад ва аҳсану лилфарҷ, сониян инсона аз зино меқапоохӣ, фарҷи инсона аз зино нигаҳ медорад. огар мардак вақте ки шаҳватша дар назди зани ҳалолии худаш таскин бахшид, дигар давутозш кам мешавад, давидани гусала то каҳдунай меган. ҳамин хотир мақсад ки яке аз ҳамин ҳикматҳое ки ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам таъкиди дар таъкид гуфтааст ки зан бигире то ба ҳадди ҳазрат сахт гуфтааст широрукум уззобукум, бадтарини шумо безанои шумо ҳастанд. ҳамин дидани дар мазҳаби мо агар ҳамин ду қорие боша ки қироатшу як боша, илмшу як боша, яташ зандора яташ безан, зандор пеш медӯяд. ҳу боро орумтарай, таскин ёфтагиай, ҷое дора ки масалан шаҳвати хича қонеъ бисозад барои ҳалол. ҳамин хотир мақсад ки агар мо бигем ки мардако ҳам як занда иктифо кунед, кор безеб мешавад. хосатан ки ин занои мусулмони мо хонаводо агар ҳам як дута зоидан синшу ба 50 расид дига шуна мекунанд, ё ай изои фарзанда шуна мекунанд, ё ай шарму ҳаёи ҳаққи ҳамсояра, намедонам ё зулшо меояд. ака тасаввур кунед ки бечора мусафедо заношо мурданд, дига бесоҳиб мемонанд. занку бемард метонад, неки мард ҳеҷ вақт безан зиндаӣ карда наметонад. мақсад фақат оғӯш гирифтан нестай. ҳамун як фишфише ки мардак вақти кампирш мекунад, ба худо ай дунёу тамоми нӯшу неъмати дунё болотарай. ира то сина сол ба ҷое нараса намефаҳмед. ҳеҷ аҳамият додаи мусафед меояд хонаҷо, кампири очатон ку? фарзанди нувасаву ҳама шиштагӣ кампири очато ку? баъзе чизе ҳастанд ки мардак фақат ба зани худаш гуфта метавонад. охир на ба духтар гуфта мешавад, на ба писар гуфта мешавад. ҳамин хотир бифаҳме ҳамира. ё ӯ марде бурд мекунад ки вақте имкону шароит дора зан мегирад. ҳамин запаска кира киштаяд кунад. охир як рӯз не як ба кор меояд. худо бикушам дар пеши пои кампирам бикушам. охир ҳо туғрӣ дар пеши пои кампират бикушам. аҷал дар дасти парвардигорай муқаддарай. рафтаву кампират пешай ту мурд, бесоҳиба мемонӣ. дар масҷиди ҷомеи қазохон солҳои валлоҳу аълам 2009 буд. ҳамин мавзӯъ даван гап задам, бисёр мардума даъват кардам, таъкидшо кардам ки бачо муштуна дар сарту бигиред, шояд ҳамун кампирои модароту ай шумо шарм медорад. суннат аст ки вақте мард мурд баъди гузаштани идда занак шу кунад. суннат аст вақте ки зан мурд, охир мардаку 4 та ҳақ дорад. нигаҳ накунед кай соли ӯ кампири очату наметан, адара зан битед. ҳамин мавзӯъда ҷиддӣ гап задам. баъди намоз як ҷавон омад, гуфт домуло модом ки суннат боша, очам 53 сола, ай хоҳарам 17 сола, одами хуб рӯя ҳардиша метав. ҷумъаи дига ба худо қасам, ҷумъаи дига аҳем болои минбар дар ҳаққиш дуо кардему эълон кардам. гуфтум инам тари кандидатурон аст, як зани 53 сола ва як духтари 17 сола.
همین بعد این نماز که مردم اچرت استودیان یعنی 200 کس هیچ کس برای دختری 17 ساله نایستوده، همه برای هم زنک 53 ساله مسفیدای قزاقون با چرس کلیستیان دوملا آدرس بگونه نکنی که با هستی حسابی چی؟ حسابی یعنی که خدا بکشم در پیش باید کپیرم بکشم او وقت 30 سالش به جایی رسید دیگه زوری اون به دختری مکیره نرسه و این یوشو نرسه. همین اکثر در طلب اینمی زنهای ای 35-40 بالاتر همون این زنها دیگه نادیر میشون، کم شو میکنن، یفتنشو قینه. ریم باز میگم که همین مرده که غیرت داره و عدل کرده میتونه خشو به حالش بگیره، مردک شود، رزق روزید انشالله توسط الله اگر زن بگیری. اگر زن گرفتی ننگ و ناموس زیوترک میشود دیگه تنبلی و یه سبتی وره تربیه کردی خیلی مهم است. و برای مهر زن فرض است، نفقه زن فرض است، با جای خوب تأمین کردن زن فرض است. شرط دست خونه شخصی باشه، همین کوارتیر هم که باشه باید حتما برای زنک یک جای خوب مهیا و آماده کنی. انشالله همین کسایی که امکان و شرایط دارن هست که آوازی گودک که برمد در تلفن میگه بخشون مایو پره شدید شما ای ترسا گفت که گودک باید است واقع پینهون کردن توبه کرد. واقع فرزندای این مادر باید فرزندای این مادر را بشناسن کن یا برادر خواهرم خیش تبار و پیوندن یک از مرده است در طریقش 2 زنک اومده تیمو زنای همین زن یکمش خبر نداره این فرزنداش دعوا را برداشتن که یا روش نصیحه میکنن. عجیب که با بچه‌هاش را خطیش اومدن همون چهره شناسا حتی میگن که همین کپی هم رحمتی هم اینا ببینید همین کارا علاج واقعا قبل از وقوع باید کرد. وقتی همین زنده و حیات بودن همین کارا همین جنگ اول خلاص یا آخر حل فصلش که کار به این درجه را نرسید به خدا قسم می‌خوریم. خدا حفظ کنه و پروردگار جوانا را غیرت شهامت شکوه بده که سعی کنن که به خاطر احیای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر تولد فرزندای صالح زن بگیرن برای شهوت رانی نه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار تاکید کرده است تنکح المرأة لأربع زن به خاطر 4 چیز میگیرن. عامل تحریک کننده مردها برای گرفتن زن 4 چیز است: لمالها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها. زن یا برای مال و ثروت دنیاش میگیرن یا برای وظیفه و منصب پدرش میگیرن یا برای حسن جمال ظاهریش میگیرن یا برای دین و دیانتش. همین کسی اگر زن بگیره یکی از همین 4 عامل در مد نظر داره یک همین را از چود میگیرن. او زنی که هر 4 این را داشته باشه بسیار نادیره انگوش شماره خداوند با هر کس هم نصیب نمیگن. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم با راوی حدیث حضرت ابو هریره و در شخصیت ابو هریره تمام امتاش تأکید کرد، گفت فاصبر بذات دین، صاحب دیانت انتخاب کن تریبت یداک و الا تریبت یداک. صاحب دیانت انتخاب کن که ها دستا در خاک آلوده میشه و پشیمان میشه، حسرت میخوری دیگه پشیمانی سود نداره، فایده نداره. واقعا کسی که زن برای مال و ثروتش میگیره او زن نمیکنه، او شو میگیره، او زنش نمیکنه. ایجا عادتا زن مردم به خواهی نخواهی مینتت میکنه. بچه این روز زمان شده است که شاید همین قیامت نزدیک شده است، پسرها پدرها خودشون مینت میکنن. اگه پدر حق داره نه که پسرها فرزندا پدر و مادر خودشون مینت میکنن، زن مینت نمیکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اوریت النار فرأیت اکثر اهلها النساء. دوزخ برام نشان دادن دیدم که اکثر اهل دوزخ زنها تشکیل میکنن به کفرهن، به سبب کفرشون. سوالش کردن ایکفرن بالله، این زنک مردم بسیار کنجکاو بشه. گفتن یا رسول الله این کفر یا به نسبت پروردگار؟ حضرت گفت یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان. بگو یا کفران نعمت شوهرها را میکنن، با قدری نیکی نمیرسن
کفرون یعنی نیکی را میکنن کورنمکی میکنن. لو اهدیت احداهن دهر کله ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك شیئا قط. این سخنی من نیست، سخنی پیغمبر خدا، پیغمبر صادق و مصدوق است. حضرت گفت اگر همی یک زن تمام دنیا را بتیش، همه مال و ثروت دنیا را بتیش، خدای نکرده یک کمبودی تا ببینه بفهمه که زن گرفته. میگه پیرخر من ایت خیر دیده گرفته. چی میکرده؟ همه جا مرده که میدونی او هم چیز داره. چی کرده ایو؟ او زنک بخوی نخوی مینتت میکنه. وقتی برای مال و ثروتش گرفتی به حالت که تو شوهر کردی. یک آدم همه حساب بد نامش نمیگیره، اکنون نامش با گرفتن هم نیسته. یک زنی خودش کلون قریب همسین سالی مادر شد به خاطر دنیاش گرفته است. با خدا قسم یک کارایشی همون زنک زد سرش کپون شغلیسا بگرد چی میگن اونم رنگدان قطی همون زنک همه دید که میگریخت. آخه مرگی همه جوان مرده که همه غیرت داشته باشه دیگه همه جانش در لب شود. یک روز به خونه شونه اومده است ماشین همون زنک همونجا یک کارولا داشته اون زنک همه که گریخته خچکون کرده دیگه یک هفته نه اومده و معلوم میشه که یک همسایه‌شو ماشین همون زنک خریدن دویری مثل داشته ولی نام را دیگه نکردن. این غیرت جسورت. یعنی برای مال کسی زن میگیره خار میشود. ایروی وظیفه و منصب پدرم گرفتی وای به حالت بشینه بخیزه تعنت میزنه روزت نمیتن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را ببینه یک مرد ای بزرگ ایره خرید حضرت در جنگ همون صلیبی و شرکت داشت گرفت با 10 دینار خریدش خونش آورد در پیشش 100 دینار موند. گفت این همین مهر دختری من اینا بگی دختر نکاح کن. دختر گرفت بیچاره هم نام میگه یا دهنک نصیحتش کنم میگه خب پیرخر تو همه نیستی که پدری من با 10 دینار ترا خریده ترا چی و گفت چی؟ یا مردی با ناموس یک بار توقت میکنه 2 بار توقت میکنه یک روز میکفه دیگه صبر توقت ای دست میره. بله گفت من اون بیچاره هستم که پدری تو با 10 دینار خریده با 100 دینار در تو کسافت فروخته. دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدایا پناه. زنی نیکخواه یا نعمت الله میگه پروردگار رو از زنی بد میگه به تو پناه میبرم. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن به ابرو گیره. همین در تخانه زندان قاضی اگر محکمت کنن از قاش قلق زنک در خانه تحمل کردن برای مردک سمو کردن. سفر عید باشد بدون کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرا. همین مردی را که در خونهش زنی جکوک داره با خدا قسم سفر برای او را یا عیده یا نعمت الله های. همین خونه برای چونکش میدم تیگی پای رفتن به از کفش تنگ بلای سفر به که در خونه جنگ. همین پاپوشی تنگ پایلیش برای اصوده تری همون خونه که جنگ نزاع و جنجال داره عادی همین بلا و عذاب سفر را بکشی و جنگ خونه را تحمل نکنی. سفر مشکلی ها داره آخی. از سفر و قطعت من سقر گفت حضرت قطعت من العذاب. این سفر یک گوشه سقر سفر عذاب و مشقت داره. هر قدر براحت باشه دیده که آدم میوه حق مونده و افگاره میشوه که لیکن در خاندان کمتری جنگ نزاع و دعوای سفر برای همون مردک به مراتب اولاتر میگن. ایرا ببین دری خرمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی براید بلند. همین خاندانی که آوازی زن بلند میبراید داد و فیغان کرده هیچ وقت خرمی را نمیبینن. اوجا رحمت و راحت پروردگار نازل نمیشود. شخصی که زن به خاطر حسن جمالش میگیره اگر همین مقصدش فقط همین حسن جمالی تو باشه زنی که ادب نداره اخلاق نداره خدا و پیغمبر قطعی آشنا نیست بدبخت عبادات خدا را نمیکنه عاقبت کارش دلو باید. همین مردک همون زنک یا طلاق میکنه اگر ناموس داشته باشه اگر نه دیوسی را به کلا میگیره و زندگی میکنه.
дар ҳаёту таҷриба ҳамин кор бисёр ба чишм мехӯрад.